Pausi the Yumpum Oiba Maruiba Pau Karab de Togeri. War on drugs ki Kongzen Saugan Lam like Kendragi, Kul Jankai Mioi sing wasak Laugadore. Manipur da drugs sing Marupang Muthathnkhre Sarkarna war on drugs ki Kongzen Zangse Lagliba. Asigi Mapung Pana Sogatuna Tabak Pangtuk Nanabagina Makta. Lamlai Kendragi Kul Yankhi da Mioi sing no wasak Lobagi Torum Ama. Lagliba April Taramutoi the Pangtok Lagani Island Lamlai Mapari Togal Luki Secretary. Laisram Bobisana Pangdokre. Wafam Masingasi Manipur Press Club the Pangtopa Paugi Mipam Amada Pang Pangdokibane. Mapari Togal Luki member Kiasu Saruyakiba Paugi Mipam Aduda. Bobisna Nabakata Pangdokiba the Lup Asina Lanaki Mapum Kudimakta Nisaki Mayukta. Miangyoiba Kongset Am Efrin Taramatoy the Chanabasiam Sare. Manai Miangyoiba Kongset Asi Manipur Gisi Minister and Pirelalam Tanaba Torumba Ado. Hausiko Iba COVID-19 ki Pibambasi Yelaka Kulkulda. Wayna wasak Lobaki Mipum when the Pangtok Nadabasin Bane. Sauragna Kul Amamdagi Yankai from the Saruyadon wasak Logane. Mamangi Matam the Su Lupasin and Nisagi Mukta motor bike rally Amaso. Pangtoki Balakre. Loina Lamdai Kendra Asi Mahika drugsing Marupang Muthathnkhre. Hunaba Kongjang Asi the Leibak Miamlasu Saruyabin Nabaso Apple Tauke. Nagalamarom Dana Rehabilitation Center Kada Mioi Namduna Tambagi Tavak Satare Federation. Lamdamasi tongan ba mafum da laiba rehabilitation center kya da ransom tanbagi mongdam yoi kya masagi ayaba amata jawdana namduna farga thamjin bagi thabak leptana chathare asigumba aina jada ba thabak sing chathare aibagi pau tarabasu mari lenaba department tumina laisin ba asi lebak thibani aina community network for empowerment kon user manipur amadi kanglai pau drug awareness and prevention ki apunba federation am oriba Drug User Federation of Human Rights and Justice na penda pa pangdoragle. Hiramasiga mari lena ngasi kay sampata leipa kongi office da pangtok pa pamising ko unaba amada Federation asigi convener salam Berlin afangtok ibade. Thengnakhre da Rehabilitation Center karana masana yadana Mioi kya namduna faraga Rehabilitation Center kya da thamjin pagi thong chatharamada Federation na phagat ki pa laikre. Ngarang sumangcham da raiba Reliance Rehabilitation Center na Hana drugs in Rambasing Lambi Jack Daughter Mioi kya Panada Bahonake. Siak Doba Matam the Karigumba Amata Pangdabadagi Mafi-marol Louthoktuna, ekai khumnaba mangahnkhi. Pawasi Pangdabadagi Federation Mioi sing Chatuna Tautuk Atagi Matangda, General Rehabilitation Center ki Mioi sing Wari Sanaraba Matunda, Wakal Taminaba Puraki, Haike. Manamakata Kibadi Lamdamasida Leiba Rehabilitation Center Singna, Asigumba Mato hooked up a tone Asi Makatara Vidanaba, Haike Bagaloid and Nabari Lenaba, Sarkaki Department to Minna Asin Palek Tibani, Haike. Maragasida Sanaton Athokpam Misiki Lagla Langjin Potoku, I do not Sataki Bawakat Mipamge, Fesdol Police na Segaitono Wakat Mifam Paman Kidre. Ngasi Sanaton Athokpam Misiki Asumbalangla Langjin Potoku, Ibadabi Togdona Democratic when it's in Mayrong. Kabui Beles the Sing Mayrong Women's Society member Singna, Wakat Mifam Sataring in Park West Police Kitim Ambalaktuna, Wakat Mifam the Sinariba Festal Mundana, Wakat Mifam Togaitona Paman Kidre. Asigumba Mioi bigi right po Kongauna Bagka Hen Patong Asi condemned Tawi Hida Justice for Sanaton Athokpam the Press the Torapa Zerolamana Ire. Zerolasana High Serkasida Justice for Sanaton Athokpam when it's him Java. Facebook account Tingin Kiba Asi Asumbabu Masin Minba Amade. Aran Babuna Tadopagi Tongni Aina Lawe. Atopapau Amadana Mahiro Singbo Lalon Pokum Kalipa School Authorities. Aranba Tongni Hong Doctor Badi School Singing Maming Miam the Louthoktuna Desham. Lakadoriba Board of Secondary Education Manipur Bosem Amadi Council of Higher Secondary Education Manipur Kosimna Lauduna Megi Tang Taruk Amadi Mangadagi Augadurpa Class 10 Amasung 12 exam Tagadaba Mahiro Singbo School Singda Makoina Pangtupa pre-final Amadi pre-board exam Singda Pass Dogde Iduna Paisa deposit Tahunba Amade Exam form fill up Tahundaba Singba Thong Kia private school Karana Chathare Ibaki Chapchapa Pau Madikudam Changdam Galoina Democratic Students Alliance of Manipur Desham the Laire Aina Desham headquarter ki publicity and propaganda secretary S.I.S. Rishi Kumar praised the Thatorpa Cherolamana Aire. Cherolasana Hai Asigumba Thong Sing as students friendly web school gi. Mingset ki Damaktam High Racing Bo victimized to the Lalwan Bani Aina Desam Nalawe. Desam Nanglak Dibo from the school Gidam My Racing Lady Bra Natragana. My Racing Dam School Lady Bra Ibasane. School giving set ki Damaktam My exam tan by Base, Sung Toto read about schooling Ibasina Sale double lining Oiba. Mahiro Sembagi Tawdang di Longing the Bani Aina Desam Lawe Aire. Cherolasana Hai, my racing the admission fee, tuition, finishing Bakaya, Sahilisang Sina Kongatuna Laklaba Matok,
क्लास 10 अमदी 12 की एग्जाम थारमदाई मिकुप्ता फॉर्म फिलअप तहनदनबा तहनदबा हाइबसी एजुकेशन बोर्ड लालोन पोट ओंथोकपने मसी देसामदी याबा ngamloi माइरोय अमना क्लास 10 अमदी 12 की एग्जाम असे लानथोकपन नत्रकन लानदबा हाइबसी बोसेम अमदी कोसेम लेपकदबने मरी लेबा स्कूल की अथॉरिटी ने लेपकदबा नते मरमसिना माइरोय खुनाई की दमक बोर्ड अमदी काउंसिल की एग्जाम मयुकनबगी खुदोंग चाबा पिगदबने हाइरे शेरोल असिना अरोइबदा हाइरिबदी लाक्लिबा एप्रिल तांग 8 जमसगै नमित फावबकी मनुंगदा फॉर्म फिलअप तहनबा याहनद्रिबा स्कूल सिंगना माइरोय सिंगना फॉर्म फिलअप तहनगदबने देसामना थमलेबा वाफम असि थवैदबा माइरोय सिंगबो लालोनपुर कुम खलिबा स्कूल अथॉरिटी सिंगना मखोयकी आरानबा थोंग असि होंगदोक्त्रबदी मथंगी नमितगी स्कूल सिंगी ममिंग मियामदा लाउथोकपा लोइनना असिगुंबा स्कूल सिंग असिगी मथक्ता देसामना अकनबा मियंग चंगलगने कनागुंबा माइरोय सिंगना स्कूल अथॉरिटी सिंग क्लास 10 अमदे 12 के फाइनल एग्जाम थांद्रबदी देसाम के टेलीफोन नंबर 7005055378 नत्रगना 7005015771 नत्रगना देसाम की ऑफिशियल फेसबुक पेज ओरिबा मियाम की देसाम द पाव फरोकना बसु चेरोलसना खंगलकले मखा तरकबा अतोप पाव अमतना म्यांमार आर्मी न पाओमी kangbu अमना नंबर फुटेज नोंगमै chindonda nmduna muthathnkhre हाउजिक म्यांमार आर्मी न कू तौसिंदुना म्यांमार की लैंगाक शासन की थबक पाइसिन खेबदगे प्रो डेमोक्रेसी पामजब मिसम प्रजा सिंह की मदद लेप लेतना चथरकली पमियोन मिनाई असिना इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंग पाउ लौब चलुबा पाओमी टीम अमना नंबर कैमरा के फुटेज सिंह म्यांमार आर्मी न बॉर्डर लाचलकलगा नोंगमै chindonda पाओमी सिंह नंबर फुटेज सिंह अदु नमदना muthathnkhre पाउसे असिना फंगबा पाउ की मतुंग इनदी लंदन द बेस तौबा ITB की पाओमी जाउना लमदम सिगी पाओमी खराना ngarang इंडो म्यांमार बॉर्डर की हाउलेन फाइट अमदी गौबसंग हरिब खोलसिंग असिदा चतुना म्यांमार अमसुंग इंडिया अनि लोनरबी इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंग की हाउजिगरिबा फिबम येंचनखे लोइनना बॉर्डर परिंग द लेबा इंडिया की खुल खरा द म्यांमार की नहा क्या संगसिलक्तुना संजफम लौदुना लेरे हाइबगी पाउ फंगबदगे म्यांमार की नहा सिंग अदुबु उनदुना पाउमी कांगबु सिंग अदुना पाउ लौनबा होनखे लाइबक फबदगी म्यांमार की आर्मी सिंग ओटनैबा तौबदगी खांगबा ngamdaduna इंडो म्यांमार बॉर्डर लांसिलक्तुना इंडिया रोमदा सेंसलक्तुना संजफम लौदुना लेरंबा म्यांमार की नहा अनि थेंगनाखे नहा अनि अदुगा पाउमी कांगबु अदुगा उनदुना वरी छानाबा मतमदा लोन फाउनदबदगी बॉर्डर मैथ लेबा सिंगमी इसिल नौ खरागी पतेंगना मखोइगा वरी छानाबगी पाउ फाउनबा ngamखे वरी छानाबा अदुदा नहा अनि दुना फंगदोरखिबदे म्यांमार आर्मी न का हेना मियत मिनै चथै अदुगा सही 15 की मथक्ता लेबा सिंगबो आर्मी द जवन होनरकपदगे मखोइ म्यांमार की आर्मी ओइन जवनिंगदबदगी इंडिया रोमदा सेंसलक्तुना लोतुला लेबनी आइना फंगदोखे लोइनना म्यांमार आर्मी की मिहुत मिनै की बदगी नहा कया अमदि नपी आंगांग सिंग जौना इंडिया रोमदा सेंसलक पियाबगी थाजबा यामना नकना लेरे आइबसु फंगदोरखे म्यांमार की नहा अनि असिगा वरी सानाबा अदु निंगथिना रिकॉर्डिंग तौबगा लोइनना कैमरा नमदुना मफम अदुदगी थोरकपा मतमदा बॉर्डर वांगबद लेरिबा म्यांमार की नोंगमै पाइबा आर्मी सिंग अदुना पाउमी सिंग अदु लेपनदबा खंगलखे लोइनना म्यांमार आर्मी सिंग अदुना बॉर्डर लांसिलक्लगा पाउमी सिंगदा नोंगमै नमलगा कैमरा की फोटो सिंग अदु नमदुना मुथललगा थादोरखि आइरे ngarang paomi team amana indo Myanmar की फिल्म यंगसलुबा अदुदा खांगबा ngabrak libadi haujuk phawigi oina indo Myanmar border sil tawsinduna laloliti की थबक लेपखिबदगी मरु ओइना मोरे दगी इम्फाल द पुथोरक लेप पोलम असि जोंसा खक्ता ओइरे खांगबा ngamखे नोंगमदा मोरे दगी बहन गाड़ी कुंट्रा की मथक्ता जोंसा इम्फाल द पुथोक्तुना laloliti की थबक चाथरी आइबसु खांगबा ngamखे मणिपुर द लेरिबा अंगनवाड़ी सेंटर पुनमक स्कूल सिंग द अटैच तौरगने मिनिस्टर राजेन सोशल वेलफेयर अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पुंदुना पिकलिबा आंगांग सिंग मखोंगदगी औना सेमनदबा लेरिबा अंगनवाड़ी वर्कर सिंग स्कूल सिंग दे अटैच तौरगनी आना एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन फंगदोखरे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी न सिंदुना ngasi इम्फाल ईस्ट की होइड्रोम द लेबा होइड्रोम एडेड एलपी स्कूल अमा संगाबगी थौरम द सरबियाखिबा मिनिस्टर राजेन मखातना हाय हाना आंगांग सिंग लेगा कि भाई संसिंग द सोरओ सोरा हाइना तंबा होरंबा अदु हौजिकती ABC 1 2 3 हाइना तंबा हौरे लोइनना सब्जेक्ट खुदिंगमक की एक्सरसाइज बुक पीबगा लोइनना होमवर्क सु पीरे मसिना पिकलिबा माइरोसिंग द हेना फंगलगने मसिना पिकलिबा माइरोसिंग द हेना फालगने मिनिस्टर हाई लमदा मसिदा लेरिबा लेंगा की माहि तंफम संसिंग इंगंदबा यादे आइबा पंदमदा लेंगा गसिना चंचिलक लेबा खोंथांग असि मियामना सौगतपियो सिंगमदी तमदा लेरिबा माहि संसिंग लेंगा असि की एजुकेशन डिपार्टमेंट कुमना सेनादुना फगना पखोनरे ममंgai की मतमदा लमदा मसिगे हरकलेबा नहाकया लानाय माहि संगदा थाबदि ngamdaba माहि तंबा तुक रुबसिंग लेंगा कसना स्कूल फगदन मिशन औदोकपदगे नौना मुक माहि तमन बंगमले लेंगा की माहि संगसिदा माहि रोइट मिंगचन बसिंगजु हेंगतन बसु ngamle लेंगा की लेरिबा माहि संगसिंगदा मियामना थाजबा थंबिनरबा अपील तौरकले
Maka tarakpa atopa pau amadasu anuba case lising marfutra humdoi chani nifuga mapan Thengnakhre samwa tarak humdoi na lai kidre. Prime Minister Narendra Modi na chair logdana review meeting pangthokre. Haukiba namit nini humni rom asida India da anuba COVID-19 ki case akiba phangne hengalagle. Ngarang anuba case lising marfuga mapan rom hengat khraba matung. Chaliba pung kunmari asida su lising marfutra humdoi chani nifuga mapan hengatuna. Nongmanini asida khwaidiki jamna COVID-19 positive oiba namit oire. Mioi sing asi tharaga Leibakse asida apunba confirm case kodi amal lak kungamari lising marfuga manga samwa sukna mapan sukre. Ngasi gawin na Mioi changwa tarag humdoi na laikana bangam dana laikidre. Aduga Mioi lising humpu chumna nifuga ni panda disaster ukre aina unit health ministry gi report aman aire. Ministry gi report aman ai hojik phawda Leibakse asigi apunba Mioi kodi Tare lak jangkhiga mapan lising umdraga mapan chatu jangkhiga mathoi COVID-19 ki hita kap thokre. Loinana apunba Mioi kodi konipal lak marfuga mathoi lising kunga manga sapan chumna ni panda COVID-19 ki test thokre. Amrom da nongmanini isidi India da oirakle befi mamasi yengduna ngasi Leibakse ki Prime Minister Narendra Modi na chair logduna awang bathaki review meeting amba pangthokre aina ANI ki pau amana aire. Hauji Leibakse da COVID vaccine kaplibaki status su mifam aduna yengsenke mifam aduda cabinet secretary principal secretary to health secretary Dr. Binod Paul Jauna bakok thongba official sing charwya ke aroibe da content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri pupna pathaga chari channel asina dum dakana badi subscribe to bi person subscribe to bi romoina like and share to busu kawi kono puna makpo amuka na thaga chari